Turabanza munje. Umurimo gw'ogabo bwaro bwatandikira izoba kandi bamwe habatunga ubuhwezi bayereka kwesima bagumize ngo babire no babonabona. Rovina atwiriwe imyaka 20 kuruga rusheke umurika gwa karengera umugomborera ya muko nagira ngo nubwaye n'uburemezi nko butakatungaga buhwezi bwona okurwa mu government atwire nagira ngo abire nayenda kufurika okwirira hihi n'enguto bito buyatunga kagari okutambura kwaza kumwanguhira kano wenyine ntekateka yo kugira ngo gumwanya ngo rugemo ze kufuna ahantu harukuto haboneye kugira ngo tasha kutunga uburemezi niyo programu yinyine kandi niyo kugenda mu mesho rasa kushomazo akatare nawe yabatabwiye nebwe nayaje kugenda azo mu katara sibe nayo bonjeza arebe yabona hegana Evarine nsima chikafunda urwebe mbere chitongure cha gap nagira ngo agenderire kugabo bwaro burengire 250 okwera abantu abino burema hamebiri yabo kubasa kushika aho bari kubane benda kuza mpurira nshemererwa munongera izoba abo kuba Ehururu atandikiraho emyaka 4 ehingwire 2018 yo kugaba obugaari ha people living with disabilities izoba twakikirira hijiro bugari bwinji bunonga burayika 2050 kandi twino kwikiriza ngo uburyomwe wena obu ekitongore cya gap cyahandikire naza kutunga akagari ekintu tamani mgeno nywe manyati ineko kuno musima kushamukama ni woraze kumusima ejyankolere nabajano wazere mu bizere cyatata na mama akagara akakubampa umwana aragumara sibamwara kazaniramo yabayine umuhwezi wo kumusindika kandi yaba ari kuza kwa caci cyaza kumwanguhira chikafunda nagira ngo no government tireho ntebekanisa nyinje okwera abanya-Uganda bito abantu bahansi abenji tubarukuganyirwamo. I feel so very bad because the government has very good programs. I must say, I must admit. Unfortunately, the government doesn't have very good champions, I should say, of ambassadors. You know, ambassadors, people who want to spearhead sustainable development, tangible development. Ebihandiko bya Uganda Bureau of Statistics nibyoreka ngo bucweki 12 no butonyezo bona harigana bw'abanya-Uganda bino burema hamebiri yabo gasha kwa Job namanya.